Karbianglong Autonomous Council Land and Revenue Department atum Chipater Piponsi Purtimi Akemang 2.0 Kopilia Misa Constituency Aradaphan Karbianglong Autonomous Council's EM Dr. Tuliram Ronghang Aradengpen Longle Patapi Pajarpo Karbianglong Autonomous Council Land and Revenue Department Pen Kapatik Pon Inglong Asotum Anapan Longle Pata Kapanong Pipon a constituency team Pusitami Purtimi Akemang Potepi and Ponsi Inglong Aso Radapan Kapanong Pipon Longle Pata Kejoy Pen Karbianglong Autonomous Council's EM Dr. Tuliram Ronghang Aradeng Pen Pibong Wang Bomsi Pini Tang Tani Pioneer Kep Arni Pusitami Kopili MS Constituency Angkang Jengkha Tipliaram Patua Klamalong Pusitami Surihnira Krisia Radapan Akejoy Pen Longle Pata Karbianglong Autonomous Council's EM Aradeng Pen Pajodo Lason si Pini Ason Tak Tak a constituency tin along Pusitami Longle Pata Longpon FG Un Anke non MLA election Aprang Pipon FG Pusi CEM Ronghang Sangkopen Bang Swami Longpen Thampo Lapen Inut Bang Hini APHL se Songjapu Kachekrong Atum Karbianglong Autonomous Council Pen Keron Pon Longle Pata Keron Pon ke Aliavi duplicate pu Kaningje ke Anghuta Chikilik Nangji Kaningje Tap Jongjong Lapen Lahai Opposition Party Atum ke Radaphan Kapamang Hua Sai Lok Political Aliaphan Chot si Lahai Atum ke Kaningje Pusi EM Pen Jongpo Karbianglong Autonomous Council Pen ke Ason Tin Sitami Kaching Thura Sayamo Pen Kedang Lok Pipon Bob Lapen duplicate pu Son ke Pipon Pip Pinlang Pusi Pini Radamay Pialong Pen Klarda Kalam Thi Jaipo Pini Radamay Pialong Karbianglong Autonomous Council's EM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tisu MLA Dar Singh Ronghang EM Mongol Singh Timung Lapen Karbianglong Autonomous Council EM MAC Board Chairman Doan Chetong Dun Pen Keong Dung Pini Melong Kapilia Rat Chetong Dun Pen Me RDP Dunsi Ing Samjen Pen Me Pajutpong Jongka Mukam Pen Robinson Rongpi Keruni Pen Ren Singh Teron News Fast Karbiang Narendra Modi Pirthela Machithang Pro a Prime Minister Silitwa BJP Party si Hada ke do Lasi Hempre Autonomous Pichunji Pusita Hada Compensi Pichunji Sita ini gitu kalam ke mohat je thanglo MP ka tame je Congress atum ke Hempre ka putha kate kaching saje phat Awar sai pipe dera pot nili pinida ka chatai pen je Karbianglong Congress atom na tum nang lining celar no na tum nang lining cirui no na tum munthi palsik no je Congress atom ke aniga kompet Hempre Autonomous State ke aning dokter puke klandak lo atom ikik tarik program nisi nibhai tarik program nisi kali bagana domna letom ala letom ke Jongjung Political Kanle Kalong Jia Pansik Lasik Pini Pesal Sidame Alay Tumta Hempre Kapil Kachingwai Jia Hot Kakam Keton Congress Tupan Condemn Hai He Pini Karbianglong Political Party Tum Condemn Hai He Sita Team Karbianglong PDP Tum Ke Lason Hempre Apil Kape Pansik Kachingwai Kaching Sai Hot Ke Kam Ketum Tumpan Ke So pen pimrem lo pusi ini tum BJP kawati tum kimjar Karbianglong tum ke ini tum ke UL press meet piano don pale kakli dia pan long hong aveda lapen ge pene kadore doko lahai apu thangan da kera kapi jirjia pha ke napti ke nan tum long na pele hat po pusi nili lap jak nan pilo ke thong lo ban ke lada moben pinpura lo to presini tum ta Hempre Kalong kache songdun Hempre Kalong non impia ke hai Karbilo kacha le song TDP Central Committee amai fualawi tolak arang li ke don sin leta je Karbilo kacha le song TDP along do dono lapen sub central president leta mai fudo dono president mai fudo dono bes Karbianglongan nilda president dono Bola sodli tum pinan cidi 2.0 Asu Ukri konsensi lawan Bang Sulihini lah Krisi yang Tuhan Bang Tiga Tarong Aprang dan Dagwang Elok Ini Kenang 1.0 MP election date ya
nilito non lakni kota keron judi konon asa cikro judiat po lalu pelong de MP election de ikani siang mo lakni kota akejoy pen Karbi Anglong Arab to Imlong so tumhan akejoy pen kota ron lapen ke angrum pen tim Karbi Anglong BJP konsil bang pen lak roksira suri trokera isira bang paro plikera ini tu bang fuam kia tu bangke long le pota ke joy pen lason long le pota keron pon ana phai ke om ke India long hok ta bela Sayang sila sa patalong tangka en plate nang lihin dan PC action en sen maju suspend point 35 approve nang pina Salah pensalah kan PJR long 15 desang bong sai de klami ko puthak pa nang de junta na tumta high court case do loke no laga je song wek dum the party do loke high court alang dai fit file je tumge court pen bob mo hatan ni khan bob court ke damone lalu prasad tam chief minister do bomta phatek si la si court pen pima kang sai la Salah Congress Party atum hempeke ang na kam kidun ro kutan ni bisikam tu nili hin pen ke je ajudin kul pen ka je song ning kan click cap so selo la so hempek ajoine pen ki ke jang duolo la so hempek ajene pen ahe mari ka bi duolo hempek ajoine pen arenga bukeso tungolo hili amu ki chonang duolo lasi hola ki thike jang nok pe ko nok pi tumta aning duk derchi lasi la so Iltuma MP alang li ke phere re pin pen ajap thipen omorsin ki so khai ke hemprek na pivek nang jipu alam pe da nang jidun alam chot kali a private builder alang li ke place lo lapen ke Narendra Modi ke hai phanda churore de une alang li Narendra Modi phanda la so ka chingwa je phan article 244A parliament lo ka chingwa je phan alang ka hukum pilo lapen ke alang li phan kaching wai je ban ke free and then sinang le la business of this sala private bill la so kaching wai je hot ane sin ni phai trogan ni la so ke congress tum thu tak si kham khe dum la kaching wai long le ta la si ni la jil din klupen kar byang lora tum aning ke hang bola so hem break kaching wai long ka kham khe dun apot nili hin pen so dak pen Sal hala jaw mit chalong ke klama chukumar 14 months salary long le to we chief minister da nang tang dak mon na tum cabinet decision to an bana tum lange da chief minister press meet ala tum jogo mitro kan chenglok jol jiwan mission long ke tangte asang dengan da tang dia phan cabinet asia decision an la sote nasi central government da ko rang pensi kaching ki ge than ben pichun Sir aso towar kon kan beneta la bange claim ko apor ke nang ko ki nang ko mane more than 30 years bagdura sir ot itin lain suara banke non nisipkan sih that Karbiang Autonomous Council state government ben lasi government ki banji pan itu MP kai pen di body